बेथ' दिनै जोबोद माने मोजां साननानै लानांगोन जिहेथु माने दिनैहाय सारा आसामावनो सिगां माइरंल' होयोमोन गोरिब गुन्द्राफोरनि मुङाव जे माइरंजों लोगोसे सिनि दालि आरो संख्रि जे बेखौ होनो लादों बे खोब मोजां जादों आरो गोबां माने गोरिब गुन्द्रा बा रायजो राजाफ्रा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रंजाखांदों आरो बरायदों दा माने बेनि थाखाय जोङो रायजोनि जानानै गासै माने दानि बिजेपि सरकार बा आसामनि मुख्यमन्त्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावबाय आरो आसा खालामदों जाहाथे जिखिनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौ मोजां जाफुंहोबानो मथामथि गामि सिङाव थानाय गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा गोबां माने रेहाय मोनदों बेनि थाखाय दिनै गोबां नै रायजोफोर फैदों रंजानाय मोनदों खुसिजों बिथांमोना बेखौनो जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो ৰেচনটো পাই আছিলোঁ আগতে চাউল কিন্তু বহুত চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত মৰম বা দয়ালু দেখুৱাইছে কাৰণ আগতে এনেকুৱা পায় এতিয়া ভাবিছে নাই এনেকুৱা অলপ সিহঁতক সহায় দিব লাগে সেই গতিকে চৰকাৰে আমাক বিনা পইচা বা দামতো অলপ কম দামত আমাক দালি নিমখ আৰু চেনি দিছে সেই গতিকে আমি তেখেতক বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ ভৱিষ্যত আকৌ যদি তেওঁক ধন্যবাদ দি আৰু যদি আমাক আৰু ব্যৱস্থা কৰি দিব পাৰে তেনে আমাৰ ভাল হ'ব এই গতিকে ৰাইজসকল মই কওঁ বেছি ক'ব নাজানো বোলে তেখেতক বহুত ধন্যবাদ দি মই মোৰ কথাটো শেষ কৰিলোঁ।